Hram Svetog Nikole u Brusnici jedan je od najznačajnijih duhovnih istorijskih spomenika ovoga kraja. Podignut je 1836. godine kao zadužbina Jovana Obrenovića, rođenog brata kneza Miloša, a osvećen godinu dana kasnije. U porti hrama nalazi se porodična grobnica Obrenovića, u kojoj počivaju vojvoda Milan Obrenović, po kome je Gornji Milanovac dobio ime, njegova supruga Stoja, kao i Jakov Obrenović i njegova supruga Đurđa. Danas, gotovo 2 veka kasnije, oko ovog hrama ponovo se okupljaju ljudi, ovog puta sa zajedničkim ciljem da doprinesu izgradnji parohijskog doma, mesta koje će služiti budućim generacijama. Kako bi dali svoj doprinos ovoj akciji, Lazar, Luka i njihova ekipa odlučili su da organizuju humanitarni turnir u basketu 3x3 kao i takmičenje u šutiranju trojki. Turnir je održan na terenima pored reke uz halu Breza, gde su se okupili brojni igrači, prijatelji i građani sa istim ciljem da kroz sport podrže izgradnju parohijskog doma i pokažu koliko zajedništvo može da učini. Ćao svima, ja sam Lazar. Ovoga julskoga dana odlučili smo da napravimo humanitarni turnir na terenima Breze radi prikupljanja pomoći i izgradnji parohijskog doma u Brusnici kod crkve. Što se tiče samog turnira, s obzirom da je u sred neke sezone, da su svi na morima, sasvim smo zadovoljni odzivom ekipa i dosta ljudi je reklo da će doći. Nadamo se velikom dolasku naroda. Pre svega, ovo je nešto što treba da bude svakodnevnica u našem gradu, da se prisetimo da smo Srbi, da smo jedni od najstarijih i slobodno ću sebi dati pravo da kažem najsvetijih naroda. Na kraju dana ljubav, poštenje i ono što je najbitnije, a ne sam novac. Novac je ovdje jedna stvar koja dolazi, koja je sekundarna ili čak tercijalna stvar, rekao bih, ali kada mi imamo ljubav u sam grad i ljubav u same ljude, možemo da ostvarimo mnogo više nego što sam novac može da donese.
Turnir je uspešno završen, a zahvaljujući svim učesnicima, donatorima i ljudima dobre volje, prikupljeno je 94.000 dinara za izgradnju parohijskog doma. Čestitamo pobednicima turnira i zahvaljujemo se svima koji su svojim prisustvom i podrškom doprinijeli ovoj akciji. Ukoliko želite da pomognete i budete deo ove priče, broj žiro računa nalazi se u opisu ovog videa.